Zdravo svima, hvala vam na ovom pitanju i na interesovanju za alfa-lipoinsku kiselinu, budući da je reč o sjajnom antioksidansu koji se može primenjivati u brojnim stanjima i brojnim bolestima. Sama reč antioksidans nam govori da ova supstanca neutrališe slobodne radikale, a slobodni radikali se stvaraju u malignim bolestima, u autoimunim bolestima, u brojnim zapaljenskim stanjima i naročito u dijabetesu kada se najviše primenjuje alfa-lipoinska kiselina, budući da smanjuje oštećenje nerava koje se javlja u sklopu dugogodišnjeg dijabetesa. Kako dolazi do tog oštećenja nerava? Tako što se oštećuju zapravo mali krvni sudovi koji nerve ishranjuju. Pa tako dugogodišnji dijabetičari obično imaju problema sa hladnim stopalima, sa trnjenjem u nogama i sl. A koja je prednost alfa-lipoinske kiseline u odnosu, na primjer, na vitamin C i vitamin E koji su također antioksidansi? Pa u tome što alfa-lipoinska kiselina jeste antioksidans u obe svoje forme, dakle i u oksidovanoj i u redukovanoj formi. Također, alfa-lipoinska kiselina je istovremeno i hidrofilna i lipofilna supstanca, dakle posjeduje i jedna i druga svojstva, pa samim tim možete uzeti sa vodom, možete uzeti tokom obroka, posle obroka, pre obroka, što je jako povoljno. Također, moram da naglasim da se može uzimati i preventivno, dakle sve osobe koje su izložene stresu, sve osobe koje su izložene zračenjima, na primjer, ili koje pate od neke infektivne bolesti ili su trenutno bolesne, mogu da pojačaju svoj imunitet, odnosno da olakšaju neutralisanje slobodnih radikala od strane našeg imunog sistema tako što će dodati još i alfa-lipoinsku kiselinu. Ali savjetujem da u tim slučajevima koriste alfa-lipoinsku kiselinu u dozi od 300 mg, odnosno do 300 mg. S druge strane, dijabetičari mogu slobodno koristiti alfa-lipoinsku kiselinu u dozi od 600 mg i to može definitivno ublažiti na duže staze njihove simptome od strane dijabetesa. I na kraju da vam odgovorim da li možete alfa-lipoinsku kiselinu unositi i putem hrane. Da, svakako, ne morate samo putem suplemenata. Koliko ja znam, nalazi se još i u šargarepi, brokoli, u crvenom mesu, ali možete izgooglati gde još ima u većim koncentracijama. I jako je korisna kod osoba sa aterosklerozom, bolestima jetre, osobama koji imaju visok holesterol i tako dalje. Dakle, svakako 3 minuta je premalo da vam odgovorim na sva pitanja vezana za alfa-lipoinsku kiselinu, ali pišite mi u komentarima ukoliko imate bilo kakvih drugih pitanja vezanih za ove antioksidanse.